velika dilema odmah na početku kad se počinješ baviti fotografijom i kad nabaviš neki od onih malo naprednijih fotoaparata koji podržavaju RAW format. Da li sad fotografirati u RAW formatu ili samo JPEG? Jer onako, JPEG je fino, jednostavno, kako izađe, doslovno možeš odmah šerati, maleni su fajlovi, nemaš nekih problema s tim, možeš čak i u onim online alatima odrezati nešto, postaviti što ti je već potrebno, malo podesiti boje, svjetlo i slično. Zašto uopće upotrebljavati taj RAW? Bog, ja sam Darko, a ovo je podcast o fotografiji i svemu oko nje. I itekako ima smisla u stvari upotrebljavati RAW format, koliko god na početku ti to onako malo izgleda, pa čemu, nema baš nekog onako, preveliki su mi i fajlovi i uopće treba mi neki dodatni program da to koristim, odmah pada na pamet da li Lightroom, da li Capture One, da li možda Photoshop ili Affinity Photo, uglavnom neki dodatni programi koje možda nemaš na početku. Šta će ti uopće taj RAW? Odmah mogao bih usporediti to sa kulinarstvom, to jest sa kuhanjem nekog jela. Imaš već jela koje možeš u dućanu nabaviti onako gotova, samo doslovno staviš na tavu i za 5 minuta je gotovo. Koliko toliko. Onako, kad ideš gledati, nije to baš onako super, može se to puno bolje. I ako ideš u restoran ili kuhaš sam kod kuće, vidiš odmah razliku koja je između tog kuhanja i ovoga, da ne velim, u mikrovalnoj, gdje iz dućana samo tutneš unutra ili u mikrovalnoj na tavu i gotovo je samo od sebe. Onako, možda nema baš tog okusa, vidi se odmah razlika da li su bili svježi neki sastojci upotrebljeni pri kuhanju, ovdje reći u tim gotovim jelima, a većinom o nečem već samljevenom, osušenom, ko zna šta je sve unutra, ali dobro. I sami rezultat na kraju je onako jestivo. Ok je, nećeš se otrovati, ali nije ni da će baš biti nešto previše wow što se tiče tog jela. Na isti način je u stvari i JPEG. Ili u novije vrijeme Heights, Hafe i ostali formati, možda malo moderniji. JPEG i dalje itekako je tu najšire rasprostranjen, ali i novi formati što se tiče samog tog zapisa ovih gotovih fotografija koje ti dođu odmah iz fotoaparata da ih možeš upotrebljavati. Stvar je u tome da ti fotoaparat, to jest proizvođači fotoaparata, već postave tu tvoju fotografiju prema doduše tvojim postavkama, ali obrada je i dalje njihova i što se tiče osnovnih, na koji način će izgledati boje, koliko će biti istaknutiji recimo svjetliji dijelovi ili tamniji, koliko će biti kontrast općenito. Tu nešto vjerojatno možeš u postavkama malo mijenjati, ali ne previše. Isto tako, ako kreneš raditi nešto kasnije u obradi, vrlo brzo ćeš na ovim JPEG i Heights, Hafe formatima skužiti da to puno baš i ne ide. Onako, neke sitne promjene mogu ići, ali ne previše. Ako kreneš raditi sa RAW formatom, skužiš koliko je tu više veći dinamički raspon i koliko se toga više može izvući, čak i ono što je važno kad počinješ, kad zezneš fotografiju. Recimo da je onako nebo, sve samo bijelina, ništa drugo, kod JPEG-a tu neće baš moći nešto izvući, kad je bijelo je bijelo. U RAW formatu kad ideš malo spuštati tu ekspoziciju u aplikaciji, skužit ćeš da ćeš početi vidjeti možda i oblake, plavetnilo, koliko god da je na početku izgledalo bijelo. Slični način, iako je tamno nešto, na primjer u kontralihtu, ako recimo fotografiraš nekoga svjetlom iza, na kraju ispadne da je osoba tamna do kraja, ako želiš da je koliko toliko vidljivo to još svjetlo.
U JPEG i ostalim formatima baš i nećeš moći nešto izvući, teško da će se uopće vidjeti ta osoba osim obrisa. Sa RAW-om moći ćeš doslovno izvući i izgled te osobe, da na kraju vidljivo ko je u stvari bio pred fotoaparatom, tako je ovo svjetlo iza, da nije do kraja otišlo u samo bijelo i to je to. Tako da, to je u stvari razlika zašto je dobro početi raditi sa RAW formatom i ako ti to tvoj fotoaparat omogućuje, svakako kreni snimati u RAW formatu i obrađivati te fotografije. Koliko god da duže traje, istina, nego da ti to fotoaparat sam onako postavi gotovu fotografiju, puno su više mogućnosti i puno više umjetničke slobode kasnije imaš da napraviš iz te sirove fotografije nešto puno bolje nego što bi bilo gotovo samo sa JPEG-om. Ali također, velim, ako nešto zezneš kod samog fotografiranja, može biti da će dosta toga biti moguće izvući iz RAW formata, nešto što nije moguće iz ovih JPEG, HEIS i ostalih formata koji su namijenjeni za direktnu upotrebu. Jedno pitanje odmah, da li uopće koristiš RAW format i koje su po tebi prednosti kada ga koristiš, šta ti je bolje u tom slučaju i gdje vidiš da ti možda JPEG ili ostali formati možda nemaju toliku prednost u nekom slučaju. To je bilo to i pozdrav. Bog od Darka.